Mına geçe Ulu Manas'ta okutunu sabaklar dep tema başladık ele. Бұл эме биздин далалатыбыз ошол азыркы ааламда şu интеграция деген болуп көрбөгөндөй жүрүп араан ачылып турган мына улуттар, элдер бири-бирине аралашуу ушундай боткодой кайнап турган ааламдык заманда мынабу биз урук тамырыбызга кайрылып, ошондон жанагыдай космополитизмден сакталып калуу, балдарыбыз бүт туташ кары жаш дебей балдар тургай интернет менен алып урушуп калган заманда ошол урук тамырыбызга бизди кылымдардан сактап келген көчмөн доорулордо агесте ООН деген жок, ШОС деген жок, Евразия Союзу деген жок, КМШ бирикмеси деген жок. Датыңды эч кимге айтпай турган кыйсыпыр замандарда кыргызды сактап келген бирден бир касиет ушул Манас тарыхый дастаны, эпосу дейбизби? Ушул улуу чыгарма жөнүндө балдарыбызга кантип бир окутабыз, кантип таасир беребиз, ушуларды таанып билүү, аң сезимин кантип өркүндөтөбүз деген максатта ушул ишти аз болсо дагы ушу алыбызга жараша жазайлы деп аракет. Анан эми көчө кириш сөзүн айттык. Бүгүн ушул Манас Алоокенин Алтай мынабу Алооке, Кытайдын кол башчысы Алоокенин ошол замандарда Алато Анжан деп айтылат, ошо кыргызды кан байрам чапканынан анан ошого кошуп Айкөл Манас бабабыздын туулушу, төрөлүшү, балалык чагы деген темаларды бириктирип сабак айталы. Эми сабак деген орусча урок деген сөз, сабактын эки мааниси бар. Биринчиси лекция катарында мына балдарга ушу кыска, азыркы мобилдүү тилде интернет заманына ылайык кыска айтуу, ошо тарыхын билдирүү. Манаста катмар тарыхтар жатат биздин өткөн турмушубуздун. Анан экинчиси ошондон сабак алуу. Эмне сабак алабыз андан? Кандай үлгү алабыз ошо кездерде? Манас жөн эле бир шыдырайтылып кеткен эле мындай жамак же ур поэзия же болбосо жомок деп айтып жүргөндөй чыгарма эмес. Манастын өзөгүндө энциклопедия жатат. Анын өзөгүндө биздин справочник орусча айтканда сөздүктөр, ошол каада салтыбыз, ошондон бери келаткан бүт манасчылардын кыялы, фантазиясы, кошмо ошонун баары жатат да. Эми ошол тилек, зар, муң дейли. Анан мынабу мен 14-жылы башталды. Мынабу биздин Алато жерге өттү деп атпайбызбы? Жана улуттук оюндардын бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 200 сапар өттү. Ошондо 14-жылы дагы ошол дирекциянын буйртмасы менен китеп чыгарганмын. Айкөл Манас оюндар деген. Кийин анан мынандай чоң китеп болуп басылган ал. Анан ошондо мен ушул мынабу Ордо деген бөлүккө ошол Манас атабыз биринчи көз ачып ойногон оюну Ордо болгон. Ошондо жазган экенмин ушул. Ошону эле мен азыр окуп берейинчи кыска. Эми бир варианттарында Ногой хан деп айтылат, бир Манастын чоң атасы, Жакыптын атасы. Манастын атасы Жакып, Жакыптын атасы Ногой хан деп айтылат варианттарда. Бирок 52-жылы Манас талаш тартышка түшкөндө, ошондон соң 1958-жылы кошмо варианты чыккан. Мына биз баарыбыз, мына биздин муундардын баары, кийинкилердин баары ошол кошмо вариантты окуп чоңойгонбуз. Ошондо кыргыздын белгилүү Түгөлбай Сыдыкбеков, Алы Токонбаев, Кубанычбек Маликов, мына ушу Юнусалиев баш болгон жазуучу илимпоздор бириктирип варианттарды түзгөн. Эң жакшы мынабу алгылыктуу вариант деп эсептейм. Ошондо Орозду деп айтылат да. Орозду. Кыргызды бир далай жылдар чайпалтпай, бирдиктүү, байгер турмушта башкарып келген даанышман, намыскөй, айбаттуу башчысы Орозду хан карлыгы жетип, оматы кетип, о дүйнө сапар салганда, абалтадан ичинде бугуп жаткан кеги бар, кыжылдаган Кытай, манжуулардын ханы, Эсенхандын буйругун алган Алооке жер жайнаган кол менен Алато Анжан Саркол аймагында бейкапар жаткан ак калпак элди капыстан чапты, төбөсүнөн басты, төрттүүлүгүн талап чачты. Каш кайтарган эрендер өлдү, кайран дүйнө мүлктү камчыга ченеп бөлдү. Кыскасы кас душман кастарын тикти, билгенин кылды.
Hayratı vardı kul, katının tul, gelin kızın olcaladı. Oşentip kasiyetli Han Ordo'nun gülün gökkö sapırdı. Orozlu'nun oğlunun tuş tarafka kaçırdı. Kaldaygan kalın kırgızdın biri gitti Kangayga, biri gitti Altayga, biri gitti Kırımga, biri gitti Urumga, biri gitti Erenge, biri düşüp gitti Terenge. Terenge mi Akiyanda aytodat dep düşündürse olat da. Ayavosuz Aloke Handın amiri menen Orozlu'nun tunuğulu Jakıp Sarkolduk Noygutlardan Akbalta baş bolgan az üylü kırgızlar alıska Altayga aydalıp alda jalda menen ölbey türü kalıştı. Sarkol degen oşa Pamir'din arjagında, Pamir toğlorunun arjagındagı kırgızdın jeri bolgan Noygutlarmın. Al jerdi degen kalmak mancurlarga malay jürüp agemgek amal menen eptep jakkansıdı. Ölbügön kul altın ayaktan aşşer dep atava avaltan akıl kalçap ümittü aytkan söz işke aylandı. Aş toyundu, jırtık bütöldü, tentigen el telçigip arbagansıdı. Birogatin göküröktü göktaşta öйгөн tuğgan жерди bir boğur eldi sagınuu kusamatı, ötkön öçpöy, ketken gektin kısası kaytpay, kandı kaynatıp, jüröktü kıynap, göküröktü öyüp turup algаны. Oşonda töröldü gayran manas, er manas, karakulak şer manas. Atası jakıp barbаңдап, balası jürgön baya kuş, koluna bakıt kuş, kolup dardаңдап, sүйünçüge 40 baytal kerimege baylatıp, akılmanı akbalta toy başına şaylatıp, ay tüyaktı akboz be aksarbaşıl çalıştı. Ünküröp jürgön kaçkın el, bapırаңdap bayraktı toy ötkörüp kalıştı. Oşantip karaylagan kayran eldin, oy tileginen, kızılday kıyalından, tümön malı olsa da, tuyaksız ötömbü dep sızdagan bay Jakıp'ın zarından, 40 çiltendin barından, boyga bütkön manas, kasiyetli kan tukumu çiğirdenenin içinen, kan çengeldep düşkön manas, 10 yaştan ötüp, oroluna gelgiçe, Esenhan'ın göz açıklarının angduusunan, jaman söz jat göstön jaşurun, çoğ cindi atalıp jürdü. Çoğ cindi dep atın mınday kaymana, azırkıça aytkanda janagı kiliçka dep koyabız, oşonda koyup, suuk göstön jaşırıp jürdü. Bay Jakıp kede kaltarıp, jürgönünde kurusun, bu bala tüpke jetetku dep nağılıganday 5 yaşka çeyin beçel bala baskandan yeyin görüp al. Beçel degende mazırkı jaşlarga aytıp koyu gerek. Beçel degen janagı tejemel dep koyçu, beçel dep oşo baspay, beşikte jatıp 5 yaşka çeyin oşonday olganda. Kiyinki mına doğrularda oşol belgülülörden kuyruçuk, avavısta oşonday olya kuyruçuk dep aytılat. Oşo beçel bolgon. Beçel oşol tili çıkıp, sayrağanga çeyin baspayanan giyin basıp ketken şul baldar. Oşonun manasta şu manasa babavıska şonday aytılat da. 5 yaşka çeyin beçel bala baskandan görüp al. Şiörge koysa ört boldu. Şiltegen jağı mert boldu. Akılı zirek jam boldu. Düşmanga göğünü tar boldu. Namısın boyga batırdı. Katılgan kastı katırdı. Kokuy şok balam kalmaka kokus katılsa, mal mülkün beker çalsılsa kantayım dep, Bay Jakıp çoçup güyündü. Balam anasını aşkire batır. Tuğanga tuğ, düşmanga u bolorun argası aldırıp yigen Atajurt'un akırı bir gün, baskınçılardan boş otorun oylop, akıl köy avan er akbalta babedin aytıp, astırtan süyündü. Andamında tişe koyam dep, bir dalayı mert bolgon kalmak mancu manastın ayvatından eminten ile kaltırap, korkup bülündü deydi. Oşonda mınday bükülü kıska жазганмын. Mına uşunday aytılat manas, Ayköl manasının törelüşü, oşo Altayda, azırkı tilmenen aytkanda, migrasiyada jürgön kırgızdardın arasından törelip atat. Mına uşunun özünde, biz mınavı kiyinki doğrulardı alıp otursak, men mında eseptep gördüm da, oşol aloke çapkandan keyin bir 30 yıl uakta manas, jarık düğünege gelip, ana manastın doğru, oşol Kayradan kırgız oğuş alıp, Manas Batır'dın başçılığı menen, Gökjal Manastın batırlığı menen anan öz yerine gelip atat. Mına 30 yıl bizge jönömес eken. Men kiyinki tarıktardı da maydalap aytıp oturbayın. 30 yıl bu 50 yılda el жаңы, 100 yılda jer жаңы deydi kırgızda. Bizge 30 yıl bir çoğun sınıf eken. Mına bizim egemendik yıldarda hazır. Mına Manastan sava kalsak bolatlar. 30 yılda şu Manas atağız. Yaralıp Kayra gelip
Oşol Kırgızdın omаты özünün orduna gel bassa, mına egemendikten 30 yıl Kırgız emneni gördü. Emneni başından geçirmedi Kırgız. Şorduğu Kırgız'da. Olboso emni degen el elek, emni degen baylığыбыз бар эле. Talalıp oşol Alooke'nin çapkınınday oldu o Kırgız. Tentigeni de az boldu bu tentigeni. Mına azırka çeyin toktabay. Oşondan ulan mende bir nişanalı oy payda olup da bul emi janagı gündön tündön bütkön anan aydan bütkön je bolboso men tiyak menen süйлöşe kaldım degen delbiregen aga tuğanda emes. Men realdu aytkanda şu 30 yıldan keyin Muhammed Paygambardın hadislerinde aytılat. Bilginin kıyınçılıktan keyin jеңилдик kelet, azaptan keyin kuvanış kelet degendey, oşol biz baştan ötkürgөн kıyınçılıklar em uşu menen tamam bolor. Bizge bir jarkıragan bir жаңы oşo migrasiyanın arasından ümit kılam men. Uşu Manas tarihi dastanı eposu deyizbi, uşun negizinde migrasiyanın arasından şu geletko bizge. Oşo tentigen azapты görgön muğundarыбыздын arasından bizge gelip bir jarkı oluşa çıkan bir Kırgızga bir mınday progresske jetelegen bir lider geletko degen ümit. Albatta azırkılarga men tigindey mınday debeyim. Dagı ümitibиз öçölek, birok mınau koğalı zaman başmalda katkan aşmaltay sayasat dagale toktobo eldin arasında uudu köp kep. Biz özübüz mınандай alganda psixologiski tınчыбай турган учурда ушул Манас атабыздын кайрадан Манас атабыздай ошол лидер жаралышын biz da el katары tileşibиз керек, жакшылыкты ümit etpey ошол bir Kudaydan tilep, ulu jaratkandan tilep, peylibizdi oңdoп, ıntımaka gelip Kırgızlar, anan jalan ele uşaktın janagıday bir köre albastyktın, anan ötköndü çukumay degen. Bul biyilikten başlap, azırkılarga çeyin uşul, barыбыз ele bir-biribizdi ödötemöndep köre albastyktın, çukumaydın ele, mınday alektenip kaldık. Oşonun için biz jakşılıkты tileyli, şu Manas atabızdan sabak alalı, Manas doğrunan, Aykön Manas tarihi dastanından sabak alalı, uşul eposundan sabak alalı degen oy.